ukuthi nawa amakhamera ngifuna azobona yinala amakhamera ke manje ukuthi bonke labantu ehleze engishawuda kubona ukuthi baboneke namhlanje ukuthi lo hayi ngoba ngimxhaphaza mina yena sikhona yini isidingo sokuzubiza amakhamera ziyakuhlula inkinga zakho zasendlini kumele uzubiza abanye abantu uveze kwama TV uveze kwama phone wona azosiza ya musu kubonisa ngami wena ubukisa sabelo musu kubonisa ngami wena ubukisa ngami wena ubisa ngami ngishawota yapha cela umdedele siswami aqede uchazela futhi uyangishawota nje mfowethu lo uyangishawota yonke indawo lapha ngasekhaya sengidumi kabi ngidumiswa uyena ilanga kubo ngidumiswa yena kambe yabo leyo nto lento le oyibambile ke lo sitshele ngayo ngiyithole efonini yakhe uhlanganiswa yini nefoni yami uhlanganiswa yini nefoni yami wena uba ungazibhuda wazi wena ukuthi uma uvula ifoni entombazane usuke iqobela wena uanyanyisa into oyibona efonini yami eyakho angisahlangani nako